Gambar senyaman. Jika mau ngedito tamu isi masuk akan sarah. Jadi nyari kenangan seleger. Hah? Nah nengi leduk kok. Sampian itu minangka termasuk fotografer sorotan kamera. Saya nyaman di mah, neng di mah. Kira-kira kampian saya nyaman. Saya nyaman. Kau udah jangan mas. Saya tak agak gua celana tamoy, ini nggak sah misalkan. G. Saya nyaman nih kak emak. Misalkan yang di tengah ini, kini kecak nembian nggak sah. Korsel lagi. Saya nyaman nang kamar. Korsel lagi. Montro bagus kan? Kau lekan tanya, saya nyaman kak mamas kak sak korsel ya gila. Sip. Nah, kurang situng. Kurang situng jong. Amik si kuning Mas Haji tak duk ke Mas. Cek. Nang di mah tolong. Cek. Pisan tuan rumah. Tuan rumah pisan. Binian nengi tengah, lagian nengi bengkir. Lagian nengi bengkir. Lah. Sulia sini. Nyaman. Apa atau dus? Medem. Bojok watodus. Dua bahasa katodus. Mbak, kunci naring tak todus ya gelek ngabis kamera lah. Nah, ayo Bang Suris. Astagfirullahaladzim. Duh pering mulja. Semulja Bapak Saroto kile. Lamun bule kecungan, lamun bule papunga. Bapak Saroto mak nyalen tebon selain reng mulja berkaula papunga aku Ibu Sulia semenjak aneka Bapak Suharle aneka pun merengkan kebangis dapat boleh kok Ibu Sukar sempurna Bapak Suroto tak pada Ibu Suryani pada adik kok Ibu Siti maka bilang sesepo adik kok kabilang sesepo Sulia Adeko Isnawi samangken pontek keecat niko aku sampun ongire niko beratan kos alam aneko ben Isnawi Adeko kacok putra niko keetar abri
pun epa keluar keluar Mek bisa suara noman mas mania aduk saroto bunga nata duk madeng bayang ku dapat tarjukan si dari Jawa si dari Pak di mana nikok Bapak Sunarto sedari Jebek nape pole Ibu Sumarni Pak di mata detan aper labanarendi cukan salam Pak di mata detan ayu cukan Sumiati nape pole aneko rian laban jadi eteng kuat toistuana sedari Jebek Kak Sunarto Toreka anto caepon sarota teka adet samangken karjo apung apung napa boleh aneka bapak wae cukan ibu Anita aneka sariono cukan ibu Nur Aini Bu Nur Aini kok benda Bapak Mat Khaile cuken Ibu Yani Wak Muhammad ben Ibu Sakria sekemale ane kok Bapak Ori Abos Dewata Bali da ento soro da ento sakalangkong semolja Bapak Haji Sugi pon mare akarja tekanang ke rukun karya Sugi Kak Saiman ane kok potrena super sakti le nape pada ane kok bodo janda anyar ane kok seekor jani namun kok mama na Irfan bukan ayah na Irfan super sakti sakalang kok pangisto na marga ane kok akar je bakmomo ane kok ma akar je mak pas cakak bila di budi na mama na Irfan rok torok naman mula sa Apollo na seratin nekok mulap sarong apon madeng Apollo resoteng ane kok ben menarare kok kuade nok bung ayu sona dua putra abadi Kak Fawaid pun beda-beda calon kerja ane kok Bapak Taufik le ane kok Rendi pesen anak pun esolor ane kok sendiri coba Pak Sunarto Pur kok pese mula pun agak lotoran apa
sadari coba nek kok sadari coba wa ampun sesempaan kok bapak sunat bijukan ibu Siti Male Sedari Banyuwangi sakarang kong pangesto epon Sunarto sakarang kong pangesto epon Sunarto matian na orang Banyuwangi pasrah ongku Osnawati anika pesana esolerle laban bula pon etarema tarema banyak lagi Wak Sunarto bana super di Mas Rendi Asrian nape boleh anak kok ibu Sumarnile wa apor ane kok pon mareng ngirim segentang tercukur bunga nabila menemanikan Osnawati le seeka tak radina kene kok kesis ane kok pon mareng ngirim kene kok pon mareng ngirim ane kok mamana alik firmansa ane kok pengirim cuken nona agak serjono saambit tata along bolong mamana alik firmansa kelom namun tarik pake ane kok sedari Banyuwangi le punya om pula naga saroto mak lepolona tercukur Pak Haji Said rak beraja ida tak percomaan dicenci ayana amil bundana amil cek pasrana Niko Agus Daud Arif Niko Elsa dengan nyonyana Niko le Pese nama Solo Mole Niko Kak Sumarile Pesen angkok kepennya Segon Kak Sumarile Niko Mamana Ayu Lebon Ayu Pon merek juga Pon itu burkan Melegana angar le seekor ke adik nabule Osnawati Abu Yasin dan seiman pun pada anok pono Depok Jupen Along palong le Mara anika
Bapak Saroto juken Ibu Sulia sapisan aneko bon Bapak Suwarno nape boleh aneko Ibu Mas Wania kalampi aneko depada sekoten aneko depada pamen tanah anak pon etorot Bapak Saroto eka cenci ma ampun tepe nape boleh aneka Ibu Sumarni Sesapisan ojo pependang suara sesapisan mara aneka pun padaran potrana sampian pun abang rantang pun atong kalau kau Kak Suwarno dukun Mbak Mas Wania anak peti kata yuk berbulan oh yuk kita benar Wania Sudah Ibu Sintima nape boleh Bapak Suwarno wah Ibu Mas Wania Berupan Mas Odi bersama si Timur Maena entos matenang gitu ya Bob tak langkong dek menara rekod kau le jelas edik tak mareh tak langkong sederita lango Montalango ni kata main biru. Tak main biru. Main merah, nompo kapode. Wah, lepak. Bedering talango, tak langka. Banda. Bila talango, patalango. Lah, semera.
Mon cak sepak halki, mon Edi mikol. ya boleh dia. Marah toju. Jadi yang ngejung angkat TV iya lah tak apa. Mon nyoon mikol. Papado. Papado. Tak pada tak naremang kok jo. Tanggung jawab. Tanggung jawab Mas Oti lah. Cari aja renak. Ada ring talang numpuk kapun ira pelai biru ada. Pada Iya iya rampal lah pada. Ayo toju. Saya bini nengi kacer. Tak kira apa sepe, jak saya sepo bapak Sutabi. Tak kira. Are si kecungan nabun bini. Mas Oti pun Siti mut main nah. Oh, arebo nak, arebo. Ka. Tak langkong si ate mangat ilakin saratosan gitu. Iya. Bain ya belum. Mbak Kose kan. Matabar. Mun saya sepo atau seket, mun saya anom 200. Mak lain. Gitu awon. Selamat datang Dek Pak Apelie calon karja. Tahu bila jadi lupa ini. Halo. Film kasange kalah aku. Oke, siap. Ayak talu, loma paepon rukun karya. Suris. Kecungi sekalian lagi langsung bule tak mate. Oke, siap. Langsung. Kecungi gelu. Mon tak mate ka lah takut mate lah. Oke, pon. Yuk. Nyok onai tinggi de semol je. Mas Oti juga Siti Mutmainna. 3 bulan asunan made ngesaaki ocak dari Dek Mas Oti. Siap. Bong-bong. Tak langkong dek lebole sedari Bapak Saroto ki tore pangestona juga sedari podai. Endung taretan bule ane kok tetan Mas Odile nape pole ane kok Siti Mutmainna laban mula eta mangaseratin ngesaaki ya bulan niat tetika Mas Oti niat tetika sekedar dari talang Oti katantona jole tantona ada kok sesepo Bapak Mas Sutabi sanun tadi kapan eta mangbulan eta mangbulan ade kok lepele nati kasih dari talango ane kok sadari podai sanun to soroden ade kok tretan suwarno laban naswania nape pole wak emak sulia nape pole wak sarono Siti Mutmainna mesem tanggung Mbak Sulio menbuna ma ite Mas Putih nekok le tak saroto nape pole Buk Sulia Tretan kak suwarno kile jukan buk Mas Walia neko nyana Siti Mutmainna pon iki cukina betula
banyak kapersan untuk orang kalenger le kalenger keng sayang tak mate Siti Mutmainnah tuh mari dek cak nase dari talang oleh kak orang podai cetak kuat niser dalam atena tak kira pos ngapose tak kira pos ngapose Mun aniko tandone mas kuti Laban bunga asaloy kak saroto suara tak para coma tanpa nama hati janji mata adungan bunga Mula tak mata kun coma kalenger mata saat jam nikah mula uji oleh suarto dalam ate mula pun tak kuat ni serle pokok dikajak pos kapose jak pos kapose aku sarota makna padana kumpul arwah sulia suwarno tinggalan Mas Wania arwah dengan nyunyana bunga sana bila mana nekok mas otile labal Siti Mutmainnah pon ejajar esak labal suwarno seeka janjile manta adungan bungana sanunto pun pada tak ngaduk semua tak ngaduk semut Mas Putih aduh anak sapar yai om mesti Mas anak pak ben mak duh kalangkong yang laki plastik si Rajo Sulia hari apa Sulia ulang tahun oh iya marah ayo ayo cecena bah ki buru boleh tak mate aru lah gendingan nah iyalah ayo udah mah ya ben kok ko ade ayo